Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laang ag-grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, edi, iso pa'y lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayatken ka, George. Sipud pa'y ide, awan ti denggem asaw. Ide pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngem anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon da jay manang. Dadakkelan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapim musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maadan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi ita, tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak ti agtrabaho anak. At dapay kanuutang yu kuna ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Ay, sigurado amarigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatibker. Uray anya pa'y apanubog ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon, tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman, isa naaldawanak. Okay laang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur-urayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang matikanan tayo anak ko. Adupay mat ti asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta, tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na Nadelia. Jay dakal wenno basay. Basit lang nana. Isumot ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na? Nakababain mo't. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay day ta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day ti Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsat yaw. Baknang day jay, saan ka day? Kabalak pa imot, nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya kumaitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jai? Jakam mo Awan ka di ti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga di na denggen no da may bagaken kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan napasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laang anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes, saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin suot ko.
Anya ti size mo aya. Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan dagita. Saan na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mukiday. Adamot sapatos kung barabado yu tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito tatang. Agyaman anak ko. Ungayam tatang. No makagraduar ni manang Pia, di agadal tumat ti sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkuleyo ni manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Deliana ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababain na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay, di kas na akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kini manang Pia itatatang. Uwan, anak. Agsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan tanga roda na mapaniti garden itatatang? Saan pa anak ko? Inton bigaten. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kini manang ha? Kumusta ngay, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga sidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, aldamo et nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Uwan nga ron. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang rona kat agkulehimot ni Vincent inton sumarono atawen. Manuatawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalad ang amin iti inada na. Imalada kada kayo adwa, Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatangken kwartang ipawit ko. Sayang amin no agludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon ti load mo. Sana, nana. Adubat tanti na ilibriyo ka na kami. Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakilan day di abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid, anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na anak ko. Ala, agpakada akon, ta dapay nasken nga ramidag.
Umawag ak tumanunumalam. Bay, anak ko. Apay akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, tagpasentrotan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawin laang mat ti kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugi ak itimula ka natin. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti talo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumot lang nga pa man na makabawi ak iti lugik manang. Di ka madanagan, ta bayadak mo't lang. No imbagak nga awan. Awan. Pinilim ti kastabyag. Iso atak daram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo, kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo matlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapay kasapulan nyo, kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Payakas diti pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala. Tano aday bagakan ko ana idi. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na. Ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, Mami. Ala sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu matitulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman ak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan ti tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda ak lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Laylani.
Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi jata tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Hoy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan yo, piya ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpayso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita, manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo, ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Jak kumanaamuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Ang kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa dino manon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakas ayan rumuarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita tao. Groceries kun allowance da. Ay na, Lailani aya, awan ti denggamasao. Di mo't kunak, adi mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Lailani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangiyaga kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries ditoy. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni manang Lailani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo ditoy? Uwan tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan mo't ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kastama ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga ro tatang. Mababainak nga ro dun. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, manang Lailani? Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo launay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng gamasao. Anya launay ayati pagsaksakitan tinakam yo kan ni Uncle George. Apay adi yumot la maaramid ti tumulong ken kuana. Amo yumot abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Haging ga ka di ita? Kat nasakit tinakam yo ken ni Auntie?
Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo ti malas iti biyag na. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, mami? Apay basol na ka di? Ah, Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, mami, agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat gura mo't ngamin ti linaon ti ulo yu. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimag kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrubwata kun dito'y balay ading ko. Paumaya kun dita. Adi tayo, Chay. Ijay silid samot ni mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni sa ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia ading ko. Dahil dito yung ospital. Intaray ko ni mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga gingaita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lama ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Ahon nga rod ading ko. Sapay ko mataging bagpay ni mami. Awanan ni mami, uncle. Wan nga rod ka anakan. Anyangay, wan maaramidan tayo Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, uncle. Kitawag kumano mabalin. Ije balayon ti pag naudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat na kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa uncle. Ala mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi iti kinaimbag mo kada kami. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nadawal ti daluyon iti baybay, puldaw. Saan kan nga agtuloy amapan agkalap, ta delikadaw. No saan na ka mapanagkalap, awan mo't pagbiyagan tayon. Saan tayo na mga na? Nga madanagan aklakay. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka iti taaw. Awan terum nga pagdanagam kanyak luring. Adda ti Diyos amang tarabay kanyak, bayat ti panagkalap ko. Puldo. Malala po nasem ti panagdandanag mo. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Ar-aramidak da ito'y. Tapno adda pagbiag tayo, bakit? Lakay. Mumot marigrigat tayo lang. Isu nga uray na paggad, mapanaklatag kalap.
Parba ang unaan. Ngam saan pa'y asim ang put ni tatang yu anapan nagkalap ijay baybay anak ko. Ay, di kayo nagdandanag, nanang. Patsek nga gawin ni tatang dito'y balay. Wananang. Di kay unag dandanag. Awanda ka sa mapasamak ka ni tatang iji baybay. Ay, Nakaluto ako ni ti pagarmusaran tayo, nanang. Umuna tayo namangan. jak pa'y mabisin. Urayak pa'y ni tatang yu ama kasangput dito'y balay. Ha? Umuna kayo latan amangan kinirima. Urayak biitan ni tatang yaw. Sige nga ron. Umuna kamin amangan. Kunak man no ibagam ka ni nanang amapan ka agtrabaho di Manila. Manang Rima. Amangan no di naktumot la palubusan amapan ang trabaho ijay. Isong aruda ka sa ritam ni nanang. Bareng palubusan na ka mapan agtrabaho iti adayo. Kaya't ko ti tumulong ka dagiti dadakkel ta. Iso na panunot ko ti mapan agtrabaho iti adayo a lugar. Wen, maawatan ka, manang. Nagrigat ti panagbiag tayo diti probinsya. No awan makalapan nga ikan ni tatang, saan tayo umutan amangan? Manang, Tilahang panagtrabaho kiti adayo a lugar ti amu ka pamuspusan. Tapno aginawa mo ti panagbiag tayo. ay napasensyahan. Bakit? Basit tinakalapak. Umdasla si daan tayaw. Awan ti ilakom kadagiti kakaaruba. Anya ngay nga Ay, rood lakay. No anya ti adda, isulatan ti lutwak ah. Ay, dagiti anak tagay. Napan nakitang dan anagdalos iti tahong ni Willie. Napanmet nakilabada ni Rima. Ay, masyana kadagiti anak ta. Diyak man lamay ta, dagiti kasapulan damat. Ay nalakay, awan ti rumbeng apagdanagam kadagiti anak ta. Nagsisingpet kan man nakaawat da. Ay, bakit? Ala, aginanakan, tasya kun ti makaammo kadagiti ikan anak kalapam. Numabisin ka, addamakan ijay kusina. Apay da ito akwarta, Willie, anak ko. Tangdan ko nagdalos iti tahong nanang. Igatang tayo iti bagas. Kukuha mo da ito akwarta, anak ko. At dapay mo't bagas tayo. Alaan yun, nanang. Makatulong dahi ta kwarta para iti paggastusan dito'y balay. Willie, anak ko. Ano sa kung tibasit asweldo? Tinapatag. Aday gatang tayo iti makan. Nagsingpot ka, anak ko. Inton bigat, nanang. Tumulong nga agibagkat kadagiti banyera ang naglaon kadagiti ikan ni Japier. Isupay nga mintitangdan ko. Anak ko. Kaya't ko titumulong kada kayo, nanang. Saan ka di nga imbagaken ka, asaan kan nga umadayaw, Rima, anak ko. Dito'y kalatan lugar tayong agtrabaho. Saan nga umdas ti masapsapulak dito'y nanang? Adan pagtrabahwak ijay Manila. Inrekomendanak ti gayem ko. Anya? Pakawanan dak ko ma. Sapay ko mata maawatan dak. Kaya't ko laang ti makatulong kada kayo. Ay, Inton rabi agluasa kun amapan ijay Manila. Para kada tayo da ito yung aramidak. Di kay madanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ay, nudakala ko mati masapsapulak. Saanan anasken pa'y nga agtrabaho iti adayo a lugar ni Rima nga anak ta. lakay. Magluluwa ka man ay patip ka rin ti pakinakam wow. Amo man ni Rima ter aramidin na iti adayo a lugar. Numabalin la ko ma. Dito'y dalangan ng agtrabaho. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kadata. Malata damo ni Willie nga anak ta. Iso ti kadwata diti balay. Punas mo dagitalo am ta maturog tan. Tanay rabi iuna yan bakit? Ubo na kalatan na maturog lakay. Maikawa lang amin nga awan dito'y balay ni Rima. Eh bakit? Ala, maturog kan. Di naklatan ni kaskaso. Maturog ak tulata no kayat ko. Kumusta kan manang? Nasaya at madading ko. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Nasingpot ti amok ditoy. Nasayaat nga ron no kas manang. Di mo baybayan ti bagim dita ah? Wen,
Sikapay lati makaamo ka natatang kananang dita Sana bale, agpatuludak to iti kwarta apaman nga agsweldo Uwan manang. Mailiwak maten kada kayo nga maanusak latan ading. Kabaalak alabanan ti iliw ko. Tinapatag, adan trabaho kat makatulong akon kada kayo. Uwan manang. Kaya't ulitek. Di mo baybayan ti bagim dita. Kaya nagananad ka kanayon. Agoy-uyak ka lang arutan. Ipilit mo pa ilaang ti mapanagkalap. Ito iti amo ka pagsapulan. Bakit? Saan man na nakaro ti uyak ko? Kabalak. Lakay. Malatay sa ganang nagiti aramatek nga agkalap inton rabi. Sigurado nga do ti maalak ita. Gaputa kabos ti bulan. Ken natal na ti daluyon. Ay, mala, si kalata ti makaamo, lakay. Basta gananad ka, ha? Awan pagdanagam kanyak. Ay, ingka makidialaan jelin ti apagsilaw ko. Isaganak nagiti balunak nga agpataaw. Uwan, lakay. Agsublitan ni Jibalay nanang. Adayon ti bilog ang nagluganan ni tatang agkalap. Agtali na udak pa'y laang dito igit ti baybayan ako. Angan, rabiin nanang. Mapuyatan kayo no agtalinaid kayo dito igit di baybay. Ay, Agdandanag kayo maning. Sumanglad tulad ta ni tatang kalpasan ang makakalap. jak lamaw at antirik na kanak. Tunggal mapanagkalap ni tatang iyo. Agdanda na ka. Nanang. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Jak makain na. Anya? Numabalin la ko ma. Kuyugak ni tatang iyo ama panagkalap. Di nakmat palubo sa nakadwa. Nanang. Maasya nakunay kinitatang yo anak ko. Nagrigat kan nagdelikado ti mapan ijay tao. Iso adyak maliklikan ti agdanang. Ha, kala at apimik sa ti angin anak ko. Uwan nga agpaiso nanang. Nagkalma ti angin itay agsapa. Ay, hindi tatang iyo. Saan pa'y anagawid? Rumbong kumaan nakaawid itan. Patsyak at sumangladan ni tatang nanang. Agawid din dito balay. Umay ka anak ko. Urayan ta ni tatang mo ijay igid ti baybay. Nakatangkay agan jay init. Ngam saan pa'y anak kaawid dito'y balay. Diyos ko, nagdadakalan dagiti daluyon. Kumusta nga tan ni tatang iyo? Sapay la kumahatawan ti dakas anak pasama kan ko na. Nanang. Kalahat nga minday to'y apanagangin na itinapigsa. Saan ang maawatan ti panawan? Patid ka rin yung tipakinakan mo nanang. Makapadakas ka na kayo tinalabos sa panagdandanan. Madanagan ako na yan ako. Rumbang kumana kasangputan ni tatang iyo. Diyos ko, di mo kumabaybay ang ti asawa. Ay, Diyos ko. Ay di na ko mabaybayan. Nagdadagalan na itinaluyon. Marigatan ang agkalyasat. Ay, bigsa man na di hangin. May turong ti bilog ka madayaw. Ay, kanya ti aramidak. Ay, umayan ti ulo-ulo ti daluyon kat mabaliktad na sila ka. Tulong! Umalbas akon! Tulong! Apay ka din, nanang. Ita pa yung sapsapuyutan niya ti barokong niya. Kaslaag kupit ti barukong ko anak ko. Gapo iti kapapanunot iti amayo. Nanang. Aldawan, ngamsan pala nakasubli dito'y balay. Tinasayat. Agpatulong tayo mang sapol ka ni tatang. Wan man anak ko, talaga madanagan akon. Saan ka di pa'y asimang pa, dagiti kabang tikos guard anang sapol kin ni tatang mo anak ko. Saan pa'y nanang? Itay da pa yung nagpataw. Tapno sa pulan dali tatang. Sa dino nga tantiayan ni tatang mo ita anak ko. Di tayo mapukawan itinam na nanang. Masapulan dan tumot lang ni tatang. Timulong ang dagiti mangalap dito lugar tayo amang sapol kan ko anak. Ito nga dagiti kusgat amang sapsapol kan ni tatang nanang. Isudan ti sumungan. Urayin tayo dan. Saan?
Sana matay ti asawag. Diyos ko. Diyak makalaw na natayan ti asawag. Nasarakan dagiti nagtibang kay ni tatang iti taon sigunpay kadakwada. Limnag tinagluganan na bilog. Puto asawa. At ang nagsakit ti pusay mo. Tatang! Tatang ko. Awanan ni tatang. Awanan tinagsingpat nga amata. Diyak ka pala na mapukaw ka na tayo ni tatang. Diyak kaya dating ko. Manang, Ipatpatagdagalaw na tatang. ha! Manang! Ay, tulungan dak! Natalimutan ni Manang Rima! Nasakit din na pasamak. Ang amnas ka na patigpiran tayo ti pakinagam tayo. Manang Rima? Ayan, ni Nanang, Willie. Aday di silid na, Manang. Diyak pa'y nakasarita. Ading ko. Manipod pimusay ni tatang. Sana na matagtagari. Una yan, tikas dyan na pasamak ka ni Tatang. Manang? Diyos ko. Isuro na kami kumaitirumbang araminan mi. Naitabo ng day di Tatang, Nanang. Ikuyog kayo laangan ka ni Willie iti lugar a pagtrab-trabahwak. Tapno maasikaso da kayo. Diyak kaya't apanawan ti balay tayo, anak ko. Kaya't ko tagtali na ut dito eh. Nanang, Panawan dakla ang ngagmay-may sa dito'y balay. Ikuyog mo laang ni Willie akapsat mo. sana mabalin, Nanang. Masapul nga ikuyog kayo iti papanak. Napintas ti panggadak iti day a lugar. Addan pangalaan tayo iti gastusin tayo ijay. Anak ko, Kan maysa, isarak ko iti trabaho ni Willie tapno makatulong mat kada kayo. Pangaasiyo kumata o manugot kayo na sumurot kanya. Narnakanan iti turog ni Nanang Willie. Imanugot ka din ni Nanang asumurutan iti lugar a pagtrab-trabaho, Manang. Wan, inton bigat madlaan, agluwas tayon. Manang, Nasaysaya at ichay tapno maasikaso anay imbag ni Nanang. Saan nakas dito'y probinsya tayo ang nagrigat ti panagbiag. uwan nga ron. Isagana mo nagiti kawas ni Nanang ha. Masapa tayong agluwasin ton bigat. Mangan ka, Nanang. Di mo mutan gargarawan ti kanang. diyak kaya't ti mangan. Anya? Agkapsot kayo na, ano di kayo mangan? Awan kanas ko apangan. Sana mabalin, Nanang. Mangan kayo, tapno pumigsa kayo. Agluwa kayo, Manang. Malagip ko lang day ti tatang iyo, anak. Nanang, Mailiw ako kini tatang iyo. Isublida ko ni ti lugar tayo. dua pa lang aldaw tayo dito dagos ni Manang Rima. Angam kaya't yung tiagawin. Basta, kaya't kunti agawin. Agkapsutak laang dito, anak ko. Nanang, Ibagam kini manang mo arima. Tay sublida ko ni jay lugar tayo, Willie, anak ko. agsangsangit latan ni Nanang Manang Rima. Anyang itaramidin ta. Saan ang mabalin nga isublitan ni Nanay ijay lugar tayo? Awan mga sikasukan ko ana ijay. Ha? Sumrek ka iti trabaho no bigat. Siyak mo timang bantay ka ni Nanang diti dagos tayo. Sige, Manang. Sikat agtrabaho iti agsapa, siyak mo titirabi Nas ka na mabantayan talata ni Nanang. Uwan, Manang. Pag tinulungan ta nga asikasuan ti inata. Napanan ni Willie, Rima. Napanagtrabaho, Nanang. Apay, adda ka di ka sa pulan nyo, ta siya ti mga ramid. Kaya't kunti agawid, ijay lugar tayo, anak ko. Anya, Nabayag ako dito lugar a pagtrab-trabahwam. Mailiw ako iti lugar tayo.
Nanang, awan mga sikaso kada kayo iti probinsya. Nasaysaya at nagtalinaad kayon dito eh. Anya, Pangaasiyo ko ma. Ar-aramidag na ito'y para kada kayo. Diyak kaya't ngagmaymaysa kayo ijay. anak ko. Iso adito'y kayo laang, Juan. Agoy-uyok ka, Lola. Uy, Jun na po. Ayan ni Mami. Abday di kusina. Aglutluto iti kanin tayo. Mabisin kayo, Lola. Sa anak pa'y amapisain, Apo. Lola, Ibagamkin ni Mami. Taumay dito'y ayan ko, Apo. uwan, Lola. Sa ngapulon at awan tinapalabas. Adaan ka pa yan iti asawa kan anak. Panawanan tapno iyawid na ko iti lugar tayo anak ko. Nanang, Sakbay nga ipulang kunti bulot ko apiag. Kaya't ko pa'y makita ti lugar tayo anak. At agsakitak dito uy. Marikatanak pa yun abumangot. adda kami dito a pamilya yun, Nanang. Sapay lang kumatamawatan nyo dayta. Awan mga sikaso kada kayo ijay lugar tayo. Rima, anak ko. Manon atawon ngay bagbagayo ang kayat yung tagawid. Saan mi matakayat titikabsat ko ang agmaymaysa kayo ijay. Anak ko. Amoy umot ngawan pagbiyagan tayo ijay. Iso anak igasang-gasat kami kini Willie iti dayto a lugar. Anak ko. No agawid tayo amin iti lugar tayo. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Mabisinan tayo laang, Nanang. Rabi iuna yun, Willie. Di ka kadipay maturog. Masyanak lang amin ka ni Nanang, Manang Rima. Bakit ni Nanang? Agkapsutan, kaya na doon tirumura sakit na. Aging kay ta, namnamaan na pailangan makasubli tayo iti lugar tayo. Ay, Maawatan tamat kit din ha. Agam, naskan nga iyawid tamutan ni Nanang iji lugar tayo. anya? Uray ti mo di agundaway lang, Manang. Makita pa ni Nanang ti lugar tayo. Kabaulan ka di pa'y ni Nanang tagbiyahe? Adayo ti lugar tayo. Sana kas ka rin na tagbiyahe. Nang runak at nakapsutan ni Nanang. Manang Rima, Maawatan ka mo't iti kaya't mapasamak. Ngam, amangan na niya ti mapasamak ka ni Nanang nagbiyahe. makaamunitan, Manang. Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Saan ka diya kaya tiyo makita ti baybay, Nanang? Aday tan ti baybay. Naglamis ti pulo iti hangin. Nagpintas, tibaybay, anak ko. Sigurado, anaragsakitan, day di tatangyo. Gaputa, sumurotakmatan kan kwa na. Nanang, anya ka din day ta sa asawan niyo. Bakit akong anak ko? Nakasaka na akmatan amatay. Pangasyo, Nanang. Saan kumakasta ti bagayo? Marikrik na. Dandanin ipulang ko, tibulod ko abiyagan ako. Nanang, Makaturo ka. Kaya't ko di maturog. sige, Nanang. Agsadag kayo ti abaga kat maturog kayo. Maturog kayo iti abaga. Bakit ti panagtugaw tayo diti igid ti baybay, Nanang? Langabon tayo ti presko nga angin. Malagip ko pa kit di ubing kami pala ka ni Manang Rima. Agkinkin namat kami diti igid ti baybay. Bayat nga urayan mi day di tata nga sumanglad. Maragragsakan kami, noon na nakalapan day di tatang.
Diyos ko, kaslasan mo tanggagang angas ni Nanang. Nanang, agayin ka, Nanang! Nanang! Diyos ko, natayan ni Nanang ko! Nanang! Naitabon matla ni Nanang, itirabaw ti Panchon na di tatang. Manang Rima. Uwan, ading ko. Awanan dagiti dadakkel ta. Ulilatan adamang. Manang Rima. Nagsakit ti mapukawan iti nanganak. Nagdagsan iti barukong. Nasken nga klunan tamanang. Tunggal biyag. Ada pagpatinggan na. Agturong tayo amin kan patay. Willie. Ada pagpatinggan ti amin manang. Uray ulilatan ademang. Nangibati mat kadata, nagiti dadakkel tayo tinapintas, apakalaglagipan. Hindi makalta na sayaat. Kang runahan ti amin. Amo tati agbuteng kanagdayaw iti Diyos. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael. Agawit kami kini Ivy Balay, Mama. Dalata kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mo ti anak mi. Agyaman nak tamaawatan da kami, Mama. Kat, pag naidan yung nga rod, balayo, Michael? Wan, Mama. O sige, ada kada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamak, iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Yawid ti asawa na iti balayda. Di ka egdanag, Mama. Kanayon da kayon to asarungkaran diti balay. Okay, namnamaak dayta. Sapay la kumangarod, tagnanayon ti kinaragsak yo adwa. Bindisyonan ti apo ti panagdenayo akas agasawa. Agyaman kami, Mama. Nagkasarda na dagos. At sanda pa'y unay nga gamam mo. Nasaysayatan ti kasdya, itama nga numailaw anda, tatang. Ewan ang sanda pa yan nagamam mo anay bag. Makabulan sa nga nagnobyo da. Ay, narigat ti kasdya ay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang. Apay, amudan ay ati ugali ti tunggal maisa. Madlang matkit diya na singpat ni Michael, tatang. Agpada da profesional. Patsyak nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunot da. Ay, sos, di mo sawan ti kasta. Tauray sika. Saan mo pa'y hunay nga amaw jay manugang maaw? Naala, italag tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laangan. Asapay la kuma, tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apu ko yung. Nakadasaran ni Mama, Michael. Manganta yon. Wan, Papa. Ningay Ivy. Rimwari na. Masapa ka no asumrag iti opisina da ita. Tado ti aramiden na. Nangan ka din, Papa? Saan pa ay? Manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, Papa. Apay anarabyan ka asimang pat. Kat nagsapa ka rimwar. Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka. Trabaho. Opisina. Anya nga rod ti kayat mo nga isungbat ko. Di nak pa yun maisaganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumang petak. Di nak maidasaran iti agsapa. Tanagsapa kamot arumrumwar. Natural. Mangup opisina ti asawam. Saan ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawam. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka nga agsaw iti kasta kanya ka?
Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang langan ti pasat ko itibiyag mo, Michael! Talaga mat adi ka pa atiwan niya. Jack laing pagaro pakasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo't no masakitanak wano saan? Awan panawon ko amakiapakan ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanyak! Tasaan na ka narwa mamakiap-apa, Michael! Umayak man, Mama. Oh, Ivy anak, sumrak ka. Agyaman nak, Mama. Kumusta ka na, anak? Kastoy, mayat latamet, Mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, Mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, iti panagdanayo ka ni Michael. Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, Mama. Ugali na nga? Jak kuman rebeng nga ibaga dahito Tabiyag mi nga agasawa dahito Mama. Ngam, awan sa bali apang yupa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong ak. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, Mama. Anya? No kasta, agap-apa kayo? Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, Mama. Anya? Imbag ano saan nakakabkabilan? Saan mat kiti, Mama? Amo na mat amadaksan no aramidem na dayta. Oh, grabe ti kina-high pride na, Mama. Urnusan niyo ano, anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kano kasapulan asikat ang pakumbaba? Saan, Mama? Jak pulos maaramid dayta. No aramidak dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu at tirumbang amangay ayaw kanyak. Di urag sina kami. No saan nga agbaliw, Mama? Anya? Pagsaritaan nyo ang naimbag ti saan nyo apagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudosak, Papa. Nagkasar kami adagos ka ni Ivy. Jack ninam na maalabanan nak ti asawak. Natangsit gayam. Iho. Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan ko na. Di urawan mo't Pag anok kumangay. Ibabakit din ti pride ko. Anak ko, saan napakaibabaan ti pride taramidem? Tada kayo umitlado at agsarita. Da kayo lang ti makamo iti saan nyo apagkinkinawatan. Jack tumaaramin dayta, Papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isulaang ti kasjay. Malala. Agyanak ititing nga. Sukunam ni Ivy, ibalayda. Iso ti pimanaw, Papa. Apay ko maasukunak. Nudi na kaya ti agawid, di saan lang? Anya nga ita. Di, mamati ka iti kanayon kung may bagakan ka iti, Ivy. No nagamamu kayo kumaapay anaimbag iti nobyo, sakay nagkasar, awan ti problemam ita. Lolo. Nagkasar kayon. Saan na basta-basta ti panagsinayaw. Kas iti kanayon kung maibagakan ka ide. Saan nakaslain na po iti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. Wen nga rod, Lolo. Anya ngay kita daditan. Tiaramidam ita. Kat awawatam latan di asawam. Noon na di na magustuhan. Di ka nagtagtagar Tapno sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, Lolo. Nang runan no kam malidag iti bagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana gaputa lalaki, kat ung tan naklatan nga asawa na. Laglagi pa nang agpada kami adi-adal. Agpada kami agtrab-trabaho, Lolo. Nanya ti amuna, amukmat. Anya nga ron itati plana, Dituyak pa ilaang agnaad, Lolo. Awan ganas kung agawid, ije balay.
Ay, nangato ti Pride anak mo. Wan, tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti Pride na. Nga pati iso. Agpadada iti asawa na. Makitam. Husto ti imbaga giday. Nagapuradan tumot nga nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amaw ti tunggal maysa. Wan nga rod Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam ni abalayan mo. Kasaritam. Ay wanan niya. Agtinulong kayaw amang urnos iti susik dagiti agasawa. Tanay, kakaskasar na pa'y lang magapadan. Nangato ti Pride ti anak ko. Isu ajak kayat nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mat ti ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti Pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Gamda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isu na lang tajay Pride da ti manggabgabor iti panaginayat da. Anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta, abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Ken giddanan ta iti kararag. Wan, abalayan. Nagsubliak diti balay. Ngam sana kaya tasawan day ta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid na ita. Jack lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Iso ang nagsubliak dito Uray siyak mat ipagpagapok lang ka ni papa. Ngam no saan ka nga agbaliw? Saan ta nga agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti Pride mo. Sikatin na nga to ti Pride na, sana siyak. Aklunam nga minan. Duwata, Michael. Duwata. Ivy, saan ka kadi asumrag iti trabaho mita? Maditibagbagik, papa. Agpa-check up ka iha. Saanan? Banog ko la siguro na ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni mama ang masakitak. Ta sigurado nga agdanag day chay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumig sa te resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamre mor. Naggapon na nga ta. Di na pa'y ibaga no sa dino ti papapanan na. Hangam. Pagan anok tagdamag. No di na ibaga di saan laeng. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasaan pa'y ngagpakada kanyak no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti salas. Talaga na nga to ti Pride na. Hanggang di inak tumauray ang mga ayokan ko na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no nagkapwak. Talaga sigurong awanan ti paset ko iti biyag na. Ivy, apa dito iso pati nagiddaam. Iha. In kay jay silidyo Dagaangan na kijay, papa. Adamot electric fan. Napudot latta, papa. Kay kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga rod. Panawan kan dito'y salas, iha. Aginana ka nga rod. Adda siguron sa baling ay ayatan na.
Iso din akong pagan-ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang, makaam na itibiyag na. Saan aga po ta babae ak? Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak matan. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Ang krikos ti pa nagkitak. Ivy! Apa yan? Anyat mapaspasamak ka, iha. Maulawak. Papa, ang krikos ti pa nagkitak. Anya? Anyat ko na ti doktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apa nagsangit ka? Ada ka ti problema? Awan, mama. Ay-ayak lang amin ti pagkik. Ngamiti kay madanagan. Awan tinadagsa na sakit ko, mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, mama. Dito yak pailangan naan. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak di ti balay. Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katugangam. Saan, Papa? Di nakmat-teksa na mapanay, Kumusta mo ta? Amom ti kasasaad na. Taasawam do jay. Ipagamot la siguro ni Mama no ada problema, Papa. Isu at yung muna nga ag-text. Pay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jack mabisin, mama. Jack mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko. Mangayap kayo man iti kaduwak amapan iti doktor. Mama. Apay ang mga yabak paylaang. Siyak ngaya kaduam. Jack kayat. Basta mangayap kayo iti sabali amang kuyog kanya. Apay akasta ka. Makadlawa ko na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Nukas dingag pa doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din anapatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata ako yugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubang akaduam. Saan kat ano dila kumpurmi di na tao? Saan ka di apatpatgan? Patpatkan kayo unay, mama. Isungar aramitet ni Kastoy. Anya ti kayat mo asawan? Magawanandak ko ma. No nagilimadak ka na kayo. Adda na dagsa na sakit ko. At sana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo yung bagbagati kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo yung bagbaga kanyak. Di ka mat ngamin agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunak lang nung gagangay latay sakit mo amarikrik na am. Ang grabe mat gaya man ti sasaadem. Uwen, saanan amaagasan pa iti sakit ko. Di mo laan mo no kas ano ti panagayat ko kan ka. Ay-ayatan ka unay. Ay-ayatan ka mat. Michael, naamom na kumatiriknak. Kailiw kong tinaimot nga arakot mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Amom ngay nayat kay tinapod no, Ivy.
Kasta agmat ka, Michael. Si lang tinayat ko. Sorry, Mat. Kapoy di kinatangsit ko, hindi kang labas. Ivy, please. Magpaimbag ka. Diyan kaya ta mapukaw ka itibiyag ko. Ikarikatak, Michael. Ita, tanagkapiyatan. Ikarikatak nagpapiksa. Para kan ka. Ay, atin ka, Ivy. Nakasagada ka mang sulnit. Iti adwa nagkuranga ka ka. Agyaman, di nagngarod pampanawan, ha? Dito'y ka lang, abay ko. Uwan, ikarik, Ivy. Ay, atin ka. Sorry, iti amin. Anaramit ko. Sorry, Matt, Michael. I love you more.